Ben, betoabu ndino ile twasekila wabuni. Ngapi chi message anu bantu mina bilondi shila video mbu mwenza kumpala ndino ile twasekidile. Nindi musa kunupesha manda muna pa makonkanu bangela nanga bwa budimi. Budimi butu twamba bwa kubangira mukachi mwa bwa kubangira kulubanza. Parce que kuntisika ya lubanza kuitoa kujana malabu. Aba mbadi tutubikila ni potager. Nanku potager obidibiki ngela tu mwenzela kumpe kwa miabi tu somba hadi bula bwika la ko kabwi tubu utiliser bwa balu kwa buto malabu bonso hadi kwetu hadi amwene ka kwetu aho bwa kwetu mshindo akukuna mo mutumata poiro matungulu bintu bionso persil ni bikwa nanga bwa kwetu tu tamba ku konte kujinga ni tutamba ku konte bitekuteku bilunga mupala kuje ebi sampu bwa kwenza malu ankunda to sabintu bionso bitu makunda bidi kubyanzi bwa kuna bwa bidi mwakala kutwambulisha tunina bibeza musangu kibudimi butu batwamba na sheye ya bo bama mbadi balu ambwani kusensibiliser bama mbonso ni bantu bina bonso badi bas wanya mtu akudilanza la tuma kwanje kubangila to madimi tukesa mumbanze tutubabi kilani kudiala sima kwa mani ndo ya wakachilunga kudiala tuanji kudia inda nwenze nunkwe kudiala bwakala kukala kupita ka bia kudia bia lukas ki budimi butu batwamba bwa kupita mai kwa majimi mane nando nwela konkumani kadi majimi dibishi tuanji kubanga ni lubanza na kuye ya mamu bama mbadi baya kwetu baya ku mujimai baya ku kamwanga baya ku miabi bumbe na mudimu mbaya dibu ya konje ya bwaniwel bon kimbula matadi mudimu batomato kimba batumaku di muntu to mbaba ya hawa mbwani bisa chisangilu cha sampuka ni yeye ya kuti mambo wetu waso kama kudi mwingala musampuka mvubaye mutu di ba profiter na kundi no la to asagila wa bunyi bwa kankonkao na kudi konka di kwa unjani bwa chini mwa ku lebintu abiano muchiluba di mwa ku la muchiluba mwaku valoriser mwakulu wetu mwaku valoriser mwakulu wetu et puis mwakulu di myakulu inai ya muditunga detu dia Congo nanku badibika ba monene mbikola bindi ngambe badiana mwaku konka kudi badibumvwa ani kwenza sous-titrage ntuleke ba mushindo kwa mwe bantu monsi bikala bumvwa kadi mwakulu mwa mukongo ya ki baluka ni mwakula surtout bwaku valoriser ni mvija bana kubobu bana ni bansona batikabe bakula chiluba to ndima ni video ngalo kwenza udi ulonda nikala video wa dikila tuikala mu chiluba benza mu table de conversation bwa hadushuka mudinda dimwa kwela tatu wetu au mama wetu au udi mulala bishi tudia chinyi bintu bya bikesa batetu kuja adapter ku retard munene tudinenda wamu dibana betu kabe bakula mwakulu wa kwetu to mema nimbanga kwa kulu bikala bikola binin konkano bandu baji bikala babimanyi bwani bwalu mwaba kampanda wensi na makampanda tudibena muntu watukala benza malonsa ya kompala kadi ndi profiter bwa kwela bama mbonso ka lumbanji kubela ka lumbanji bwa lelu wale 8 mars bonne fête wa journée internationale de la femme parce que bama mbadi benza malu abunyi adibu mukaya kaba ibamo kudi valoriser na auto bama mmanyi benza malu abunyi katushadi kunyim nanga bwa malu akwambulisha bena muditunga detu udini kakesa kwambulisha udano wambulisha nanga mudia akula kwa amako kumalu mimpa mona mujimena mbali pita mushinto atwika twakula kubisanji bitu twakule bidano occasion watu tukala twambilanga na malu mimpa haji muntu ni ka recette kenda kajimwana ni kajimwana kwambulisha udano mwako kungambila na bubu bangambila bwa tudimi atu kungambila na shini budimi kai bon même ngana nda munyi potager majimi ajikukumpenga kwa mwabo udusombe majimi adi wadi makwita chinto palukas na kutu mwakala na shita nibina bana bwa kubu nitulomba mutu lasa bwane bapinga za midimu ivu bamba ni ma travaux manuels mukala sao na shadi bwana mwenza punition udi mwakumwambele na shinda wangula bisonsa kampanda
ni milani de traîner mon gila parce que moins c'est boire campagne punition travaux manuel mutu watuenza fakal bana bajana mwa ba kusanga bali mwa participer habu kudi denda dia ditungadi ndino ile tsasekila wabuni. Bonne fête de la femme. Bonne fête pour la journée internationale de la femme. Même si nous avons un